Onko watu ni kirinteto chiwaruthe mumonetwa mathithio ni Maureen Kiremi nani Mutembei Ndwanda. Seneta wa Meru Kadhuri Murungi nethirite akiuria Meru karia county yo itikathukangu kana kwenyangu ni enyangia akiutia county ingi Meru irigirite ila ni county ya Meru aki Kadhuri Nkuluki nethirite akiuana babethire babatire kwithira baikirwo tongeriene kuma maturene mwanko bicine chethirikari nene nachokete aworotianiri ni thirikari ya Kenya Kwanza etere mwanka mwakini wa 2027 abarute kuona njira ya kuringa kura. Boniface Mongera aina ruonoro. Nawe seneta wa kaunti Meru Bwana Kadhuri Murungi kuma Jumatatu ya kiumia giki atethiritwe ena gikeno kinyanini. Igikeno gia seneta Murungi nakio kimwirukirite nontu ba mathithia jandamani na akora bara benyangiri na kwithira bakithi utonga bwantu bangi ndene mutindo jwa kangangi na andu agecokagia nthi na nyuma kuthuki into biro bionthe tubithithitwe kuma riria twaciarirũka riria twagwatirũrũ 1963 tukenda kuthukia Meru town into kuijiri kana imwe tukaithia yonthe na ikathira lakini gwaka Meru ingi jera twinio na Kenya ingi je twinio Kenya igatutika a lot of years tukinya gucokia mantu jau rojuru mukarone kairi so inkoromba antu betu with a lot of humility itutige kuthithia destruction ya property na kenderia seneta Murungi na shokete akaire ni nyatha ithandu kimbithi itie kwithura ikoboranga nyongo iri kuthonera kithanda kiao mugici tuguchwira na betu babethe no chutukuthukia so rira twatha tuna nduka tuna supermarket na no tuguingo gitutena ciyo tomatuna then tukuthukia ngugi ingi ciantu betu magana na magiri so ankoromba antu betu tafadhali itwithirwe twena ukiri nethera ku issues we nacio na muntu ungi kana na mwanasiasa kana nai itu thithie ngugi democratically na no ntubagitumi kiu nande wendi ne romba rese ni Kadhuri Murungi kirinthuki mbithi na muntu onthe ibethiro bagitikiria kwa Kenya thiku bakuthingatira demokrasia jora katiba ya Kenya ikwathura muntu rokethero na thina na eni rinda uri uthuri na arua itwetere kura cha 2027 antu ibajukia kura ba demonstrate kuthura kwao kana kuria kunganirwa kirindebe na bekira tongere bangi para bakona ibo bakabatethia bonge nabo nabokomenya ndeto ishonanitie kaunti Meru ni mwire tongerete bunene muno kwithirithia maandamano ja manunku ja morunya jocokia nthiguru na nyuma aria mwankira nande ugutirethirwa kwimenyekana no ithire supermarket ya Maguna antu baba ingi nabo bara baita mutu jo ntuko Antonio batigi patina bokuthithia Reporter Antoshero TV kuma ya kingi nangine nekine kimushuni Nairobi mbita Boniface Mongera.